U okviru infrastrukturnih radova koji se izvode na području Gornjeg Milanovca, asfaltiran je još jedan nekategorisani put, ovoga puta u mesnoj zajednici Zagrađe. Dužina deonice iznosi 505 metara i spaja ovo selo sa Varnicama i sa glavnim putem. Radove je danas obišao Dejan Kovačević, predsjednik opštine, i ovom prilikom se zahvalio meštanima koji su zajedno sa opštinom učestvovali u izgradnji ovog puta i istakao značaj pomenutog putnog pravca. To će u mnogome olakšati kretanje, pogotovo u zimi, jer će moći ova trasa da se čisti. Dok nije bio asfaltni put, teško se čistilo i teško su ljudi zimi uopšte funkcionisali. Ono što moram da naglasim jeste da naša sezona je negde na pola asfaltiranja, uveliko se raspisuju javne nabavke za novih 7 nekategorisanih puteva i 2 lokalna. Za 2 lokalna smo završili nabavke, izabrali izvođače, tako da očekujemo vrlo brzo nastavak radova i ostaje nam još 7 nekategorisanih puteva da uradimo do kraja godine, što će značiti da ponovo i ove godine preko 20 putnih pravaca na teritoriji opštine Gornji Milanovac će biti završeno. Znači da pratimo dinamiku iz prethodnih godina i sve ono što smo planirali, sve ono što smo obećali narodu da ćemo uraditi, mi to ispunimo. Desimir Milosavljević, jedan od meštana, kaže da je ovaj put od velikog značaja za selo. Ovo smo očekivali dugo godina, počevi od moga možda dede i pradede. Konačno stigo je taj asfalt i se zahvaljujem naravno opštini Gornji Milanovac i svima i državi i tako da eto. Ja sam se konačno vratio iz Francuske posle 47 godina. Živim u Milanovcu naravno. Ovdje dolazim svaki dan. Volim prirodu, imam bašticu i tako eto. Ugovorena vrednost radova iznosi 3.187.186 dinara bez PDV-a, odnosno 3.824.623 dinara sa PDV-om, a izvođač radova je preduzeće Svin d.o.o. iz Gornjeg Milanovca.